ركز معايا، هارد اتاك عمل مسحب وعامل ماركتنج بقى كله تلقيح على بازوكا، بس ايه جامد قوي. طبعا انا جربته بتاع بازوكا، لو حد يعني ما شافهاش ممكن تشوفها من تحت. ويلا بينا بقى نشوف عنده حق ولا زي الباروكا على رايي. طبعا عنده احجام كتير للاطفال وكذا حجم كمان للكبار، وكمان عنده سبايسي وعادي. جبت بقى وجبه عادي ووجبه سبايسي من الميديم بسعر 59 جنيه. الوجبه الواحده بقى عباره عن 5 مسحب وبطاطس وصوص توميه او باربيكيو وقطعه عيش. ده كده ايه شكل المسحب الواحده، حجمها بصراحه صغير قوي يعني. شوفها كده من جوه عامله ازاي. فراخ يا جدعان مش ناجتس بصراحه، قطعه فراخ صحيحه اهي مش ناجتس خالص. طبعا هي الاحجام عنده مختلفه شويه كده وشويه كده، عشان هي طبعا قطع فراخ فهو مش عارف يقطعها بشكل مظبوط. ندوقها كده من غير صوص. دي كده العاديه تقريبا، هو ما اعرفش ليه حطهم لي في علبه واحده، بس مش مهم نجرب ونقول بسم الله. حجمها طبعا صغير شويه وشكلها برده غير بتاعت البيك اللي بنشوفها في الصور اللي كله هيتجن عليها دي، وميزانيتها سنه صغيره ومقرمشه حلوه قوي. اما بقى الطعم فيعتبر حلو مش وحش، احسن طبعا من الناجتس اللي كناها قبل كده، وكجوده فراخ تعتبر حلوه قوي. نشوف بقى السبايسي، نشوفها كده من جوه، ندوق ونقول بسم الله. طعمها حلو قوي، التتبيله بتاعتها جميله جدا، والقرمشه بتاعتها حلوه، وطبقه البريدنج زي ما انتم شايفين كده ماسكه حلوه في الفراخ. بصراحه السبايسي عجبتني اكتر من العاديه، يعني لو انت كيف سبايسي جامد مش هتحس فرق بين الاثنين قوي، السبايسي بتاعها خفيف شويه. طبعا الصوصات دي بتاعت الشيكات الجاهزه، انا عارف الباربيكيو هجربها بالتوميه كده واشوف عامله ازاي. افتح كده نغمس كده بالتوميه، يعني التوميه صناعي شويه، طعمها مش احسن حاجه، مش زي التوميه السوري اللي احنا عارفينها يعني. كان حاطط ساوزن ايرون زي بازوكا يبقى احسن. شوف بقى البطاطس يعني عاديه زي بتاعت اي محل، حلوه برده وفريش عشان لسه جايبينها سخنه من عنده فحلوه قوي. شوف بقى العيش، بالنسبه للعيش يعني مش احسن حاجه، فرول شويه جايز قديمه عنده او حاجه، بس طعمه شغال. طبعا لو هنقارن دي كده بينها وبين بازوكا فلا دي كده بالنسبه لي تبقى احسن طبعا بكتير، ارخص 10 جنيه واقل قطعتين، بس بتاكل فراخ بجد مش باروكا فعلا. اشوفكم بقى الفيديو الجاي، سلام.